Sanibonani ngibingelela ngamukela channel emaswiti mina production mangabe yaqala ukufika ngicela ungaze liqiniso lokuthi uyaqhubeka subscribe maqeda ubale video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje ngaza kwethu khona udaba belokhu ke lutrenda olumayelana ke noDuma usiboniso owenza ke ukweyisa le kwacezwa kakathi kubungazwa impilo yeSilo oKing noZulu kacitshwayo wenze njani na uDuma wasukuma ke wama ngenyawo phuhle wafike waphuca okanye ke waphazamisa uNdunankulu kaZulu esakhuluma esethula iSilo wasukuma kuDuma wafike wamphuca imic wathi ke akayifuni akayithanda lendlela enza ngayo iyabheda lendlela ke enza ngayo uNdunankulu kaZulu etshela uNdunankulu kaZulu ukuthi lendlela enza ngayo iyabheda wamphuca imic waqeda ke wakhuluma edidiyela etshela kubaba uMdletshe kuyinyosi yeSilo ukuthi ke baba uMdletshe yamukela iSilo ngoba ke lento enziwa uNdunankulu iyabheda waqeda lapho wama ngenyawo phuhle wamukeza iSilo imic kanje kangangokuthi wayikhombisa ukuthi ulingana neSilo esho nokusho ukuthi ke umcimbi wenziwa uhulumeni kanti futhi ke uhulumeni unamandla ngenhlanhla ke ubaba uMdletshe oyinyosi yeSilo wayichitha ke leyo wathi yena ngeke enze lonto ikhona indlela ekwenziwa ngayo mangabe ke kwamukelwa noma kuthulwa iSilo kwenzakalani na emva kwalapho ke kwase kuba nezindaba ke ezithi ke uDuma akasamukelekile ke kwaZulu akasamukelekile ebukhosini bukaZulu kanti ke futhi la kunyathile khona iSilo akafuneki la kungene khona iSilo engabe yena ke esangena izolo ke mhla ka 19 March 2024 induna ke zeSilo zahlangana eBluetooth Hotel zayochaza ukuthi ke lento enziwe uDuma kanje futhi ke irongo abafuna ukuthi ke iphinde yenzeke namhlanje ke mhla ka 20 March uDuma ke sekuvela ukuthi ke usethatha isinqumo ke sokuthi ke ahambe ayoxolisa induna ke zaseyiveza ukuthi ke uma ngabe ufuna ukuzoxolisa ke akumele ukuthi afike ke ehudula izandla engaphethe lutho bathi ke kumele afike ke nezinkomo noma ke engaphatha nje inkomo ezilishumi isona sigwebo ke leso okanye ke isona sinxephezelo ke leso angafika naso mangathiwa ke ufuna ke ukuzoxolisa kuNdunankulu kaZulu ephinde ke azoxolisa kuZulu kubukeke ke njengehlaya ke ukuthi ke njengoba ayedelela uNdunankulu kaZulu abantu abaningi ke bayibheka ukuthi ke impi ke kaDuma kuNdunankulu kaZulu ubeyenziswa ukuthi ke uNdunankulu uyiIFP kanti yena ke we-ANC lapho khona ANC no-IFP kuhlale kuyimpi ke kuyaziwa njengoba kwagcina sekushawa ke amalunga ANC ayikade ke khankasa eqoka igipa ze-ANC emcimbini wokwethulwa umcimbini wokubungazwa kwempilo kaKing noZulu kacitshwayo futhi ke abantu abaningi bakuboneke njengehlaya ukuthi hawu njengoba ke ayedelela uNdunankulu emphuca imic kanje yaya uyazini ukuthi mayesefika kwiSilo eseguqile sengena ngamadolo lapha eminyanga esengena ngamadolo ke lapha esigodlweni uyothi nje mayingena uNdunankulu kaZulu yomfica eme eduze kweSilo uyokhuluma ukuxolisa kwakhe konke uNdunankulu kaZulu eme la eduze kweSilo kungekho okunye ke angakwenza ngaphandle ke kokuthi ke ayithobe nganza kwethu kuningi kuyenzeka kuningi kuyaqhubeka abantu ke baphawulile ke bathi ngokwabo bebengathanda uba kuthiwa ke ipolitiki ayingeni nakancane ayingeni nangokhalo embusweni kwaZulu ngoba ke ipolitiki yahlale ke inenkinga yahlale inesandla esilumayo ngana kwethu ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi ke kuthini okwakho ukuphawula kulolu daba olukhulu kangaka ngiyabonga ngicela ukuthi sidibane lapha kuma comments ungenze iqiniso ke ungakhohlwa ngokuchofa usubscribe ngiyabonga.